Red Tabara. Je voudrais préciser à l'intention de la personne qui a posé la question, Red Tabara, je crois, c'est Résistance pour l'État de droit, qui est un mouvement rebelle burundais dont les éléments se sont enfouis et sont sur le territoire congolais. Il existe au niveau de mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Il existe ce qu'on appelle groupe de contact et de coordination dont la mission est de réfléchir, de travailler sur la question de groupes armés étrangers qui évoluent en RDC sur leur retour dans leur pays, en dehors bien sûr des moyens militaires. Ce groupe existe. Le 15 décembre de l'année dernière. Nk'uko rero nawe ubwawe watangiye ubyibonera mu mashusho, uyu ni Christophe Rutundura, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. We ubwe atangiye agaragaza ndetse anemeza ko umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara wabaye intandaro y'ifungwa ry'imipaka hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Uyu minisitiri ku buryo budasubirwaho yemeje ko uyu mutwe ubarizwa ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi anatanze andi makuru yemeza ko uyu mutwe ngo wari warasabye ubutegetsi bw'Kinshasa ngo ko bawufasha ukanatangira gusubira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ibi riratangaje, ni inkuru mu by'ukuri ikomeye cyane kubera ko Burundi bwo bwemeje ko uwo mutwe ngo barizwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Nyamara rero abacumbikiye uyu mutwe bavuguruje General Neva bemeza ko uwo mutwe bawucumbikiye mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko mu gihe cyose ubutegetsi bw'u Burundi bwabyemera ngo uwo mutwe witeguye no gushyira intwaro hasi. Ni bamwe muri abo barwanyi bagasubira mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye kuba rero dukomoza ku ijambo watangiye wiyumvira nawe ubwawe muri iyi nkuru yacu, nkaba ngiye nongeye kuguha ikaze kwibutsa ko rwose byoroshye cyane gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu. Nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yahamije ko umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ngo ubarizwa mu mashyamba y'igihugu cye, ndetse yemeza ko bawucumbikiye. Yakomeje avuga ko mu minsi yashize ngo bamwe mu barwanyi buriya mutwe wa Red Tabara bari bifuje ko basubizwa iwabo mu mahoro. Ni mu kiganiro rero n'abanyamakuru cyo kuri uyu wa 13 Mutarama 2024 nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura yatangaje ko mbere y'uko amatora aba ngo hari abarwanyi bamwe ba Red Tabara bari barasabye gutaha iwabo mu mahoro, ndetse ngo hari haranatangiye ibikorwa bigamije kubafasha kwisubirira iwabo i Burundi. Ati tariki ya 15 Ukuboza 2023 Dar es Salaam habaye inama y'abayobozi b'ingabo n'abashinzwe iperereza mu Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Burundi, Tanzania na Uganda. Barahuye basuzumira hamwe ibijyanye n'umutwe wagabye igitero mu Burundi mu minsi yashize, ndetse rero nagira ngo mbabwire ko mbere y'uko amatora aba, intumwa y'umunyamabanga mukuru wa Loni mu karere k'ibiyaga bigari ukorera i Nairobi yaramvugishije ambwira ko hari bamwe mu barwanyi b'umutwe wa Red Tabara bemereye igihugu cyacu gutaha mu gihugu cyabo bakomokamo, asaba ko twawufasha ugasubizwa mu gihugu cyabo. Ati twatanze igisubizo cyiza rero nubwo hajemo kidobya uwo mutwe ukagaba ibitero, atariko kandi ntabwo waturutse mu gihugu cy'u Rwanda, baturutse mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati kubera ko turabizi neza ko ariho babarizwa, twanagiranye ibiganiro mu bihe bitandukanye bigamije kubasubiza iwabo. Yakomeje avuga ko nyuma y'inama yo kuwa 15 Ukuboza 2023 yari yahurije hamwe abashinzwe iperereza nabo mu ngabo z'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, n'inama yabereye muri Tanzania, ngo batangaje ko abo barwanyi bagomba kugenda. Hari n'itsinda ngo ry'abayobozi b'i Burundi bari babirimo, hagafatwa rero imyanzuro inagamije kwakira abo barwanyi mu buryo bwiza.
byakozweho ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi UNHCR ngo ryaritabajwe ngo ritange umusanzu ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo rero ngo bashyizeho ingamba zitagamije kubikumira nk'uko Christophe Rutundura yakomeje abitangaza. Ati dufite ingabo zisanzwe zihari zo kurinda igihugu. Saha rero ho kubivugira, hari n'ubufatanye bw'akarere, ari nabyo navugaga ko ikibazo kiri kwitabwaho muri urwo rwego. Ati ubwo rero turizera neza ko mu minsi iri imbere aba barwanyi ba Red Tabara babarizwa ku butaka bwacu bashobora gusubira i Burundi mu mahoro. Red Tabara yo ni umutwe urwanya leta y'u Burundi wanashinzwe mu mwaka wa 2015 ni nyuma yo kutemeranya n'ubutegetsi ku buryo iki gihugu cyari kiyobowe muri iyo myaka. Ni mu gihe uyu mutwe washakirwaga uko wataha mu mwaka wa 2023. Icyo gihe ni nabwo rero wagabye igitero karahabutaka tariki ya 22 Ukuboza. Red Tabara rero icyo gitero yakigabye mu gace ka Gatumba ni mu ntara ya Bujumbura, ni hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe watangaje ko wishe abasirikare b'u Burundi 9 n'umupolisi umwe, ariko leta y'u Burundi yo yasobanuye ko uyu mutwe wishe abasivile 20 barimo abana b'amezi 5 y'amavuko n'ababyeyi batwite. Gusa icyongeye gutungurana nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Christophe Rutundura we yagarutse atangaza ko uyu mutwe wa Red Tabara ubarizwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Perezida w'u Burundi yatangaje ko uyu mutwe ngo ubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse kari naho ngo wateye uturutse. Ibi rero mu by'ukuri ni ibihabanye n'ibyo leta y'u Burundi yabeshye, bije bivuguruzwa n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri no gukoranira hafi cyane rwose na General Neva, Perezida w'u Burundi. Yewe hari n'ingabo nyinshi zaturutse i Burundi zijya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu masezerano agamije kurangiza burundu ikibazo cya Red Tabara ibarizwa kuri ubwo butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byahindutse nyuma bakavuga ko ibarizwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ni nyuma y'uko igabye igitero karahabutaka ku mupaka ugabanya igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. General Neva we mu burakari bukabije yagarutse avuga ko uwo mutwe ubarizwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse ko ngari n'u Rwanda rutoza. Red Tabara, je voudrais préciser à l'intention de la personne qui a posé la question, Red Tabara, je crois, c'est Résistance pour l'État de droit, qui est un mouvement rebelle burundais dont les éléments se sont enfouis et sont sur le territoire congolais. Il existe au niveau de mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, il existe ce qu'on appelle groupe de contact et de coordination, dont la mission est de réfléchir, de travailler sur la question de groupes armés étrangers qui évoluent en RDC sur leur retour dans leur pays, en dehors bien.